Okay, Garudan, our first contestant for Ilocano Idols, week number 2, Miss Ara de la Torre. Isi makapabiyaga, kag murmuray dagito'y mata, kitisot matagas, mangliwliwat to'y kaungga. Isi maduti sa wena, da isi mamakagurak, ada isi maray awena ka, kinisim pa magustuhin ka. Uray adamin kanya karigat, uray pa'y nuwag pupong tutak, uray pa'y nuwag paspasong nutak, nuy se manakrik-nak mapagmaya. Isem, isem, umisem ka man biyag ko, lawlawag ka man to'y barukong ko, kaisem mo, isut mga iayong, day to'y pusok naknuan dilimdo. Ise makapabiyaga, murmuray dagito'y mata, kitisut matagas, mangliwliwat to'y kaungga. Ise maduti sa wena, da ise mamakagurak, ada ise maray awena ka, kinisem pa magustuhin ka. Uray adamin kanya karigat, uray pa'y nuwag pupong tutak, uray pa'y nuwag paspasong nutak, nuy se manakrik-nak mapagmaya. Isem, isem, umisem ka man biyag ko, lawlawag ka man to'y barukong ko, kaisem mo, isut mga iayong, day to'y pusok naknuan dilimdo. Isem, isem, umisem ka man biyag ko, lawlawag ka man to'y barukong ko, kaisem mo, isut mga iayong, day to'y pusok naknuan dilimdo. Isem, isem, umisem ka man biyag ko, lawlawag ka man to'y barukong ko, kaisem mo, isut mga iayong,